Muay Thai Association of Meghalaya MTAM hapo kajingalam uba Angeles sun kumunong hikai coach kalawanra ikanam bat kaburam ya kajala Meghalaya da kabakur ya kakerdan baar hakarinsan yukura Muay Thai kabadang syudap long shen kani kajingjop kade hadin kakenhun yakura jong ka Meghalaya kala shimenta ha ka 7 Umai National Senior Muay Thai Championship kabala long ha Hyderabad Telangana. Yakati Kalampong Lapanyat da Telangana Amateur Muay Thai Association ringkat kajingat lang bat ka WMC India. Hagani kajingat kun kakenhon kalakur hado arpun nyautli kitak maksiar kat nyautli kitak marupa bat kat waitli kitak maranong kabalong baro sanpusan tali kitak ma. Lingba kani kajingjop ka Meghalaya kalawan baar na pedengki arp kendai tali kikenhon na kaleng ki jela jongkari kibala shimenta hakati Kalampong. Hakati Kalampong yukura kakenhon Muay Thai jong kajala Meghalaya kamshim lawan ra tang yikitakma Henry kala seiru yakawai kathai yukura ka Elizabeth Martin kabala yoban khur yakanam kum kanong yukura bakin saitam best fighter na padengki wai pat kikenthai yukura kibalawan ban shimenta na ki arp kandaitli kajala jong kari. Kani kajingjop kalong kawai pat kajingyok buram kabakraw ya kajala Meghalaya bat kabala peni ya kasap jingile kai bakerpang jong kisamla ya kura jong kajala. Ano tayo jingile kai mo kui hiyo. Nakalian cuma ai kublay yo blay ni kong mo kaba kawan si itar jani bela ai mesti mengada kapor sa kapor kumba ju ya kumba ni liakai man kapor man kisnem pen ibe yang laralong kabala persyam yang saya sim bentar yang hadin kajing kiwring ke jonga kiwai man la kapor man lagi snem ni ya karing te tande kajing sim bentar jonga hadin khat kendai snem ngakiu ban yakun biang lade wala dangam poi sa kathong tau kathong mangan yo gun ru hendai ngalayo pat ban yo ra na yang ki kintei baro ke art kendai tandi ki tim bala sim bentar lang akatega jing le kai ni badan po Hyderabad ngalayo ko mi we na ki best fighter na kaliang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor ba nga treh kam hinga treh hi kadi kapor nga bukan praktis nga hapuan praktis lang hinga manilam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun entah kijing te kabun ba kajing juga pangasyam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiu saprang kumakiat kiu lang kiwe tentang ladi nga kwa bing pan pen i kita kasap kapong la jong kapong adon adu por barang ngarit Teka iki kajing amat kim jong ha kiwe pat ki song samlakan thei kiwe ki nok mi ndi rakin bakin halo kapang baki syai no beng ndi ban kutlat no tang haying dan tang bat ikun kilat kilinti babun bapli na betaka juk na kaliang kilong kumi kaliang kiken thei ki bahasa i beng ki bahasa ino beng du unde bikin cukut lat natang daying ha surok haying inde ka pli na rapi kedan kamon ke jong pi kalat ka pli lu abar ko ani khman ani praktis ba ngan persyang ade bakan yo gun medal haka national game 39 akan 39 national game ko pansalong ka Meghalaya hawa adara punya nga ko presiden jong ka Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo kajingalam jonga bakunjo jong ka association bro kawai ngai kublay bang priang buram hakaju upor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Umai National Championship kabalong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wan ong nakaliang ka association ngiso banai ka buram sikadai wat hapadeng ki jinge abakile kiwan ki kena ring lala banora ya kana makburam binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jala Meghalaya kayo ar samsan tuli baring layo haka kerdan ka baar haka teka championship kebenang sidap haka absan terik nak lengka option ngimdon ban keren sibun rasulong baik tang di ai kublay bat hitbox weng yakni kena juni kinang la ban wara susu iki medal kamtam hakane ka national ka bangidang ban pentre nam ta ka national game 2027 kaban selong hapo jala Meghalaya hapuna Januari ban kermenru kumbang ila kulare government lane hapo ya ka DSUI MSUI ba ka jala Meghalaya nginura khambon ki gold medal ban wara ya kanam bat ki buram hamtam ba yakane ka national game kabalong ha ka jala lejong
bat ladang ila min persang hiru panura ya ka champion team lada kalong kepala bat kata kalong haki kena bakasong haki coach ke bak sarkar la ajing siungi saungut di coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat kunju ya sarkar kepala ai gitar bat kunjut pendiang ya ka Muay Thai Association ke mengilayo amta berkhot ban kermenru bangin ra saya kata kana buram na kamta ka jimbit timbiang ban na ban ra ya ka jela jungi borok kowe hamtam ke bangi ongru bak stit kala la ban ura ya kan ka ya kata live ko kandai national game belong arto akinyo dia ngaso nakaliang dengar dengan dan isi ban kan sibon dengan soban ai play saya sisin ai play kimi kikpa kibel kit kia wat apa deng kiting ngi kam apply nak sokar bang ngilik cimenta chatai hari kalong kajing lek nadu bang ngilik bat hadu indawan ru kalong baik kajing lek jingsap na kalian kimi kikpa dibahaya hasam balase yodon ki way ginu yodon ki ba sponsor iki ni ai play iki yodon ginu play ai lese ke jingkarsan yano reno nomor na kalian ka association ni film ICT yano ban pan ya kalian ka jingrap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai jingrap ru ni ai play iki kana yo ekemet phat ke pokok kya ba itu ki bring ai play ru lekidon ginu ki ba kersan ya ka Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play ki ngan ruai ki ru kana yo ekemet phat kapokot kya kumbang ilong kene Hakini kejuk kesengi nakaliang kinong shnong kadong nong kendang Saiden Ribhoi district hapo kejingelam uba wan pai biang imli rang ba dong kadong nong kendang Saiden kilami pat ba asurok ba ban pediang buram bat ban penkup buram ye usamla ujal ar maran uweinik samla ye le kai ubla shimenta bat kekenhun Muay Thai jong gejala Utei usamla udei ubashong basa hakadong nong kendang Saiden ulayo ban kur artli kitakma kentup ya katakma ksiar hakajingile kai Muay Thai bat katakma rupa hakajingikun wai kriu Nakaliang kagiyang besar dari boleh udah beri semaru dong kesan ini ya don kan agajing ya itu jemu boleh semu kadang isu dap nak mesim kaba so kemen abang yok mukane kalat kaba kena penasnong nadong jungi wan pau kumne wan wiwara ya kanam ya kapuram jong kasnong te kumne kepat bang ya jal ro ba nang ne sakmat long penilam kalenti kalat kumno ko iki kena jong kadong bakin nang bakin bot di api kumno kit penya iki di kata kan kepat lang me pi bijal mau pi pilau ra puram nang baki we lo indio lang kata kapuram kumne kasnong jungi ke tai dam tai tik ne per khai